Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugiye byiza nshuti bakonzo wa Primo Media Rwanda. Ni umwanya tubageza hamwe amakuru avuzwe mu nyamakuru n'itangazamakuru none ngende Jean de Dieu Karinijabo ndi kumwe na mugenzi wanjye Janet Kabayiza. Cleophas Barore yagizwe umuyobozi wa RBA asimbuye Arthur Asimwe woherejwe Washington. Utubari n'utubyiniro twakomorewe mu minsi mikuru isoza umwaka. Naho Tanzania iravuga ko umunyeshuri ukomoka muri iki gihugu wari washimuswe na Hamas yishwe. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame washyizeho abayobozi bashya barimo abo mu biro bye. Perezida Paul Kagame yakoze impinduka mu nzego zitandukanye ahereye ku buyobozi bw'ibiro bye aho Uwineza Valence yagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika akaba yungirijwe na Juliana Kangeri Muganza. Ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo y'111 112 ashingiye kandi ku biteganywa n'itegeko ryo mu 2023 rigena imitunganyirize n'imikorere by'intara cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9. Uyu munsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho abayobozi mu nzego zitandukanye. Uwineza Valence yagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Juliana Kangeri Muganza yagizwe umuyobozi wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Colonel Richard Donanda Magie yagizwe ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Mozambique. Urujeni Bakuramutsa yagizwe ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Jordania. Lawrence Manzi agirwa ambasaderi w'u Rwanda muri Brazil. Pidance Rubingisa yagizwe guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Arthur Asimwe yoherezwa muri ambasade y'u Rwanda i Washington atari ku mwanya wa ambasaderi. Cleophas Barore yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Samuel Nsengiyumva. Agirwa umujyanama mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali mu gihe Solange Yanone nawe yagizwe umujyanama mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali. Muri ritangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe, Pidance Rubingisa yagizwe umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba asimbuye CG Richard Gasana Emmanuel wakuwe ku buyobozi bw'intara mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Rubingisa ni nararibonye mu by'ubukungu akaba yarakoze mu myanya itandukanye irimo kuba umuyobozi muri kaminuza y'u Rwanda kuva mu 2013 ashinzwe imari n'ubutegetsi, aba umuyobozi wungirije ushinzwe ubutegetsi n'imari muri Izayi Busogo ndetse n'ibindi. Yabaye meya w'umujyi wa Kigali mu kwezi kwa 8 kwa 2019. Naho urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwasubitse urubanza rw'abantu 18 baregwa kwica no gukorera iyicarubozo zimwe mu mfungwa zari zifungiye muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abagejejwe imbere y'urukiko barimo Innocent Kayumba wayoboraga iyo gereza ubwo ibyo byaha byakorwaga. Barimo kandi n'abandi bakozi ba gereza bo ku rwego rwo hasi ndetse na bamwe mu mfungwa zishinjwa ko zagiye zikoreshwa mu bikorwa by'urugomo byakorewe imfungwa bagenzi babo. Umucamanza ategetse ko urubanza rwimurirwa ku yindi tariki kuko bamwe mu baregwa batagaragaye mu rukiko kandi hari aho bahurira n'abandi benshi mu birego bimwe. Ariko bamwe mu baregwa basabaga ko urubanza ruhita ruburanishwa kuko babona ari akarengane kutaburanishwa ku mpamvu z'uko hari abatitabye urukiko. Icyumba cy'urukiko rwa Rubavu cyari cyakubise cyuzuye. Uretse abaregwa benshi n'abanyamategeko babunganira, hari n'abantu benshi bigaragara ko ari abo mu miryango y'abaregwa ndetse n'iy'abahohotewe. Mbere y'uko ubushinjacyaha busobanura ibirego kuri buri muntu, Innocent Kayumba w'imyaka 60 ugaragara nk'umukuru mu baregwa yasabye ko urubanza rwe rwatandukanywa n'iz'abandi agatangira kuburanishwa. Hari nyuma yaho bigaragariye ko hari bamwe mu mfungwa batagaragaye mu rukiko ndetse n'abagaragazaga impamvu zituma basaba ko urubanza rwakwimurwa. Kayumba yavuze ko afungiye muri gereza ya Butare kure cyane yaho agomba kuburanishirizwa, avuga ko byabasabye kurara bagenda kugira ngo bagerere ku gihe mu mujyi wa Rubavu ahabereye urubanza. Kimwe n'abamwunganira mu mategeko bavuze ko batakwishingira kuba hari imfungwa zititabye batitaye ku mpamvu zaba zabiteye.
abasabaga isubikwa ry'urubanza bo barimo abavuga ko bamenyeshejwe ko bafite urubanza uyu munsi mu gitondo bahita burizwa imodoka yabajyanye ku rukiko. Hari abavugaga ko kugeza ubu batarahabwa inyandiko y'ibirego ngo bamenye uko biregura. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwavuze ko bidashoboka gutandukanya abaregwa ngo buri wese aburanukwe. Bwavuze ko abenshi bahuriye ku cyaha kimwe, bityo ko byatera ikibazo mu gihe imanza zatandukanye. Abunganira abahohotewe nabo basanga bidashoboka gutandukanya izi manza kuko byateza ikibazo mu gihe cyo gutanga indishyi. Nyuma yo kumva impande ziburana, umucamanza yemeje ko urubanza rwimurwa. Nawe yasanze bitoroshye gutandukanya izi manza. Yavuze ko hari imfungwa zitagaragaye mu rukiko kuko zitamenyeshejwe. Umucamanza yanavuze ko hari abandi batorotse ubutabera bagishakishwa ndetse n'abagomba kubona inyandiko z'ibirego mbere y'uko bisobanura. Yemeje ko ababuranyi bagomba kugaruka ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Uru ni urubanza bigaragara ko rushobora kuzafata igihe kirekire kubera umubare munini w'abaregwa. Ku isonga aba barangajwe imbere na Innocent Kayumba. Baregwa impfu z'abantu 7 ndetse n'abandi bakorewe iyicarubozo. Nibyaha ubushinjacyaha buvuga ko byakozwe hagati ya 2019 na 2020 ubwo gereza ya Rubavu yayoborwaga na Innocent Kayumba na Ephraim Gahungu waje kumusimbura. Naho mu yandi makuru, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka amasaha yo gufunga serivisi z'utubari, amahoteli, utubyiniro na za restaurant yongerewe mu minsi mikuru, aho ku minsi y'ikiruhuko isoza umwaka izo serivisi zemerewe gutangwa ijoro ryose. Aya mabwiriza yashyizwe ahagaragara na RDB uyu munsi, akaba agaragaza ko ibikorwa by'amahoteli, utubari, amaresitora n'utubyiniro bizajya bikora kugeza saa 8 z'ijoro kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane, mu gihe ku wa gatanu kugeza ku cyumweru cyangwa ku minsi y'ikiruhuko izi serivisi zizajya zitangwa ijoro ryose. Itangazo RDB yasohora rigira riti ibirori bisoza umwaka byatangiye kandi guverinoma y'u Rwanda ishaka ko abanyarwanda bishima. Niyo mpamvu RDB yashyizeho amasaha y'agateganyo yo gukora muri ibi bihe kuva ku itariki ya 15 Ukuboza 2023 kugeza ku ya 7 Mutarama 2024. Iri tangazo rigaragaza ko abakora ibi bikorwa bagomba gukomeza gukurikiza amabwiriza agenga ikumirwa ry'urusaku kandi anareba abategura ibirori byihariye. Mu bindi bigomba kwitabwaho harimo kudaha ibinyobwa bisindisha abatarengeje imyaka 18 ndetse n'umuntu bigaragara ko yasinze. RDB ivuga ko ifatanyije n'izindi nzego bazakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza ndetse uzayarenga hakabihanirwa. Inama y'Abaminisitiri yateranye ku itariki ya 2 z'ukwa 8 k'uyu mwaka niyo yasohotsemo umwanzuro utegeka ko ibikorwa by'utubari, restaurant, amahoteli n'ibitaramo bigomba gufunga saa 7 z'ijoro mu minsi y'akazi ni saa 8 z'ijoro mu minsi y'impera z'icyumweru. Dukomeje n'andi makuru, Janet Kabayiza reka duhere mu karere ka Bugesera aho amakimbirane mu miryango akomeje kuzuza abana b'inzererezi mu mihanda. Udukomereze no ku yandi makuru. Mu karere ka Bugesera amakimbirane yo mu miryango yujuje inzererezi mu mujyi. Bamwe mu bana baba mu muhanda mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera bazwi nka Marine bifuza ko bahakurwa ariko bagashaka aho bashyirwa ntibasubizwe mu makimbirane n'ibibazo biri mu miryango yabo kuko ari byo bituma bahava. Bamwe mu bimvaho nshya yasanze mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera bavuze ko impamvu ituma bajya mu buzererezi biterwa n'amakimbirane ahora mu miryango baturukamo bakajya gushakira umutekano mu mihanda. Gusa ngo ubuzima nabo babayemo ntibabwishimira kuko bifuza ko inzego z'ubuyobozi zabakura mu muhanda bagashakirwa aho bashyirwa cyangwa indi miryango ibitaho nabo bagasubira mu ishuri no mu buzima busanzwe kuko batifuza gusubira mu bibazo bahunze iwabo. Uwimvaho nshya yise Kubwimana Zakari hamwe na bagenzi be bavuze ko bamaze igihe kinini mu muhanda ndetse harimo n'abatarajya mu ishuri mu myaka babayeho, gusa ariko ngo ubuzima babayemo bifuza ko babuvamo nabo bakiga bakaziteza imbere. Yagize ati mfite imyaka 11 ariko kuva nabaho ntabwo ndajya ku ishuri. Amakimbirane y'ababyeyi banjye yatumye njya mu muhanda. Ngize amahirwe nkabona unkura mu muhanda ariko ntansubize mu rugo akanjyana mu ishuri akangurira ibikoresho by'ishuri nanjye na umwana mu rugo nkajya nkora n'imirimo. Ibi kandi bishimangirwa na mugenzi we wagize ati mbonye umuntu umfasha akanshyira mu rugo ariko atansubije iwacu nava mu muhanda. Ngize umugisha akagira unshyira mu ishuri akampa amakayi, impuzankano n'inkweto nkarya no ku ishuri sinakongera kugaruka mu muhanda kandi nakwiga mbishyizeho umutima. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard yavuze ko nta bigo bifasha abana babayeho muri ubwo buzima ariko bari gushyira imbaraga mu kwigisha ababyeyi n'imiryango ifite abana bari mu muhanda kuva mu makimbirane bakabigisha no kugarura abana mu ngo zabo.
Mutabazi Richard yakomeje agira ati tugenda dufatanya n'abafatanyabikorwa mu gihe imiryango yigishwa iyo umwana tumubonye mu muhanda cyangwa tumukuyemo aho tumushyira harafatanyabikorwa badufasha kubaganiriza no mu gihe dushakisha umuryango we ariko icyo dukora ni ukumusubiza mu muryango we tugakurikirana n'uwo muryango kandi benshi bagusubiramo bigakunda. Abana bari mu muhanda mu mujyi wa Nyamata bari mu kigero cy'imyaka 9 na 16. Imibare yatangajwe n'akarere ka Bugesera muri Gashyantare uyu mwaka igaragaza ko abana bataye amashuri ntibarigarukemo barengaga 400, ibishobora kuba bitiza umurindi iki kibazo cy'abana baba mu mihanda. Muri Gakenke ibyiciro by'ubudehe bikigenderwaho hari serivisi bibavutse. Mu murenge wa Kamubuga mu karere ka Gakenke baravuga ko hari zimwe muri serivisi batabasha kubona bitewe n'uko ibyiciro by'ubudehe bigikoreshwa iwabo. Ubuyobozi bw'akarere bukaba buvuga ko bwihaye umukoro wo kwibutsa abayobozi bo mu nzego z'ibanze guhagarika iyo mikorere. Abaturage bo muri uyu murenge wa Kamubuga bavuga ko ibyiciro by'ubudehe bikoreshwa bigashingirwaho mu kubaha serivisi runaka bigatuma hari izo bavutswa. Yagize ati hari imirasire bazanye y'abantu badafite imiriro barangije baravuga ngo umuntu uri mu cyiciro cya mbere aratanga 5,000, uri mu cya kabiri nawe bagerayo bagena n'uri mu cya gatatu. Ni ibyavuzwe n'abaturage bavuganye na Sango Star dukesha iyi nkuru. Aba baturage barasaba ko ibyiciro by'ubudehe byakurwaho nk'uko ahandi byagenze. Bati mbese naho ubuvuzi buhagere ibyiciro by'ubudehe bihave burundu tumenye ko twese turi abanyarwanda b'igihe kimwe. Uwahoze ari umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gakenke Niyonsenga Aimé François ngo yari yaravuze ko ubuyobozi bwihaye umukoro wo gukurikirana no gusobanurira abayobozi bakibikora ko batagomba gutanga serivisi bashingiye ku byiciro by'ubudehe kuko byakuweho. Mu yandi makuru umukobwa wa Pasiteri Mpyisi yikomye ababitse urupfu rw'umubyeyi wari muzima. Umukobwa wa Pasiteri Ezra Mpyisi Diana Mpyisi yikomye imwe mu miyoboro ya YouTube avuga ko irimo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma y'uko umubyeyi we yapfuye. Abinyujije kuri X, Diana Mpyisi yanditse agira ati isoni ku miyoboro ya YouTube iri gukwirakwiza ibinyoma kuri Pasiteri Mpyisi. Ni muzima kandi ameze neza kubw'ubuntu bw'Imana. Nyuma yo gutanga ubutumwa bamwe bakoresha X bagize icyo bavuga nka Sanga Sylvie wagize uti turamukunda kandi dusenga Imana gakomeze kumurinda. Agomba kugira igikorwa rwose ngo abayitubers bakora ibi babihagarike. Ni gute umuntu yakora ibi atagereye umuryango kugira ngo agire amakuru y'ukuri. Diana Mpyisi yavuze ko abakora ibi ari ababa bashaka views gusa. Undi ukoresha X witwa Minega yagize ati urakoze kubisobanura. Nari nzi ko ari amakuru ibinyoma n'ubundi. Naho Nyagatare umugabo yafunguwe ahigira kwica umugore we. Umugore witwa Uburiyemeye Alphonsine yatangaje ko wahoze ari umugabo we yavuye muri gereza akajya avuga ko azamwica buke yajya mu nsina yari amaze iminsi ahinze zose arazitema. Uyu mugore ufite abana 5 avuga ko umugabo we yafunzwe bwa mbere azira kumuhohotera, aho afunguwe agera mu rugo avuga ko adateze kuzongera kuburana n'abari muzima. Uburiyemeye na Hakizimana Focus bakomeje kubana mu makimbirane bigeze aho umugore yahukaniye kwa mukuru we ajyanye n'abana babo bose. Tariki ya 10 Ukuboza uyu mwaka uyu mugore yazindutse asanga insina yari amaze iminsi ateye zose zatemwe bihuzwa n'uko umugabo we yari amaze iminsi yigamba kumwica, ndetse ku munsi wari wabanje bari bakozanyijeho umugabo amubwira ko icyo azakora kizi. Abaturanyi b'uyu muryango babwiye Flash FM ko bateye impungenge n'ubuzima bw'uyu mugore ari nayo mpamvu babyukira mu rugo rwe kureba ko yaramutse, kuko ngo Hakizimana yigeze kuvugira mu nteko y'abaturage kazakora akantu. Umwe muri abo baturage yagize ati mushatse mwamusubizayo kuko nimutamusubizayo uyu mugore azamwica byanze bikunze kuko aranga kabihigira ko azamwica. Hari igihe twazaryama tugasanga umugore yamwishe cyangwa n'abana yabishe kandi duturanye nawe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tabagwe Gatunge Samu yatangaje ko Hakizimana yamaze gutabwa muri yombi akaba ari gukurikiranwa n'ubutabera. Uburiyemube anasaba ubuyobozi kumuhesha uburenganzira ku mitungo umugabo yamwirukanyemo kugira ngo ashobore kurera abana 5 yabyaranye n'uyu mugabo. Mu gihe gito bamaze batandukanye ingaruka zatangiye kugera ku bana kuko bamwe bavuye mu ishuri. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango Nyina w'Umuntu Organization mu mwaka wa 2022 bwerekanye ko ihohoterwa ribabaza umutima ryiganje ku kigero cya 79%, ribabaza umubiri ryihariye 73%, naho irishingiye ku mitungo rikagira 56%, mu gihe irishingiye ku gitsina ari 48%. Nta banga ririmo u Rwanda na Kongo harimo agatotsi. Byaba byiza agahenge gakomeje. Ibi ni ibyavuzwe na Alain Mukurarinda. Guverinoma y'u Rwanda yifuza ko agahenge k'amasaha 72 katangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu ya ruguru, ahari imirwano hagati y'umutwe M23 n'ingabo z'icyo gihugu zifatanije n'iz'u Burundi hamwe n'indi mitwe yaziyunzeho kakomeza.
ni agahenge katangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kagombaga kurangira kuri wa 14 Ukuboza uyu mwaka saa 6 z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda asanga ibyaba byiza aruka akagahenge kakomeza kakava ku minsi 3 kakaba kamara icyumweru ndetse n'ukwezi kugeza igihe azaberaho ibiganiro bishyira iherezo ku ntambara ihuje impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro Mukurarinda yagiranye n'umuyoboro wa YouTube w'ikinyamakuru cy'igihe yagize ati byakabaye byiza ahubwo akagahenge gakomeje kakaba icyumweru, ejo kakaba ibyumweru 2, ejo kakaba ukwezi kugeza igihe noneho abantu baganiriye iyi ntambara igahagarara. Kuri aka gahenge katangajwe na Amerika, uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yemeje ko kubitangazo rigatangaza ryaravugaga ko u Rwanda na Kongo bagashyigikiye bidasobanuye ko u Rwanda ruri mu ntambara muri icyo gihugu. Yavuze ko uretse kuba hari abashobora kubisesengura nabi, ukuri ari uko u Rwanda rwagashyigikiye kubera ko rusanzwe ruhangayikishwa n'uko ibintu byifashe muri icyo gihugu ndetse no ku mutekano muke muri Kongo utuma n'u Rwanda ruryamira amajanja kuko ibyo bihugu ari bituranye. Intambara muri Kongo iri hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo z'icyo gihugu zifatanije n'abafatanyabikorwa batandukanye zitabaje barimo ingabo z'u Burundi, abacanshuro b'abazungu, FDLR na Wazalendo. Ni intambara ibihugu by'amahanga ndetse n'umuryango w'abibumbye bemeza ko yarangizwa n'ibiganiro hagati y'impande zihanganye, ariko ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bukabitera utwatsi aho budatinya kwita umutwe M23 abaterabwoba ndetse bukanemeza ko uyu mutwe uterwa inkunga n'u Rwanda, ibintu u Rwanda ruhakana. Dukomeje n'aya makuru, Amerika yashimiye Perezida Paul Kagame ku gutuma FARDC na M23 bemera gutanga agahenge. Perezida Paul Kagame yashimiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kugira uruhare mu gutuma ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bemera gutanga agahenge. Ku wa kabiri w'iki cyumweru nibwo Amerika yatangaje agahenge k'amasaha 72 hagati ya FARDC na M23. Ni nyuma y'amezi arenga 2 impande zombi zari zimaze zubuye imirwano. Aka gahenge kashyizweho mu rwego rwo kurinda abasivile no gucubya umwuka mubi w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agahenge kandi kashyizweho mu rwego rwo gufasha ingabo za EAC kuva mu bice bya Mushaki n'umuhanda RP 1030 uhuza Kirorirwe na Kichanga. Amerika biciye muri ambasade yayo i Kinshasa yashimiye Perezida Paul Kagame kubw'uruhare yagize mu gutuma aka gahenge kabaho. Yagize iti turashimira impande zose mu makimbirane yo muri Kongo zagaragaje ukwifata no kwemera ubusabe bwacu bwerekeye ingamba zigamije kugabanya ubushyamirane no kwerekana ubushake mu gukemura amakimbirane mu mahoro. Yunzemo iti turashimira by'umwihariko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi kubw'imiyoborere yabo n'umusanzu wabo kuri izi ngufu. Kuva Amerika itangaje ko ari agahenge, iminsi 2 irashize nta mirwano ibayeho hagati ya FARDC na M23. Dukomereje kuri iyi nkuru aho FARDC ikomeje kwegeranya abasirikare ngo irebe ko yakwivuna M23. Itsinda ry'abasirikare b'u Burundi na FARDC babarizwaga muri Kivu y'Amajyepfo barwanya Red Tabara burijwe imodoka bajyanwa muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo batange ubufasha mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba M23. Ibi byagaragaye ubwo imodoka zigera kuri 30 zahagurutse mu Bwegera muri grupoma ya Kamba, sheferi y'ikibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo zigana muri Kivu y'Amajyaruguru zitwaye iryo tsinda ry'ingabo z'u Burundi na FARDC zijyanywe guhangana n'umutwe w'inyeshyamba M23. Umwe mu baturage bazibonye watangaje inkuru yagize ati ni imodoka niboneye ubwanjye zari zuzuye abasirikare b'u Burundi n'aba FARDC zanyuze umuhanda wose uva Uvira zerekeje i Bukavu zizakomereza i Goma. Izi modoka nizo mu bwoko bwa Tata. Muri ibi bihe byo kwiyamamaza kw'abakandida biyamamariza umwanya mukuru w'igihugu cya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yagiye yumvikana yigamba ko agiye gushyiraho iherezo ku ntambara ikomeje kubica bigacika mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ibi bivuze ubwo ari Goma no mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati mbasezeranyije kubaha amahoro, umutwe M23 ngiye kuwushyiraho iherezo, mungire icyizere muzantore. Mbere ko Tshisekedi agera i Makobora na Uvira ku wa gatandatu tariki ya 9 Ukuboza uyu mwaka, byavuzwe ko yabanje kujya i Bujumbura kubonana na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bikaba byaravuzwe ko Perezida Tshisekedi yasabye mugenzi we ingabo zo kumurinda muri ibihe by'amatora ndetse n'izindi zo kumufasha kurwanya M23. Mu ntangiriro z'icyumweru nibwo byamenyekanye ko leta ya Kongo yategetse ko brigade ya Libeni ivanwaho ikoherezwa mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru birimo imirwano ya M23 n'ingabo za Kongo. Ibi byanabaye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho ingabo nyinshi zavanwe muri grupoma ya Bijombo
zoherezwa i Goma kurwanya M23. Mu yandi makuru, Adolphe Muzito ngo natorwa azahindisha u Rwanda umushyitsi rucishe make. Adolphe Muzito, umwe mu bakandida bahatanira kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemereye abaturage bo muri iki gihugu ko nibamugira icyizere bakamutora azatuma u Rwanda rutitira rukabona Kongo nk'igihangange. Adolphe Muzito yavuze kuri uyu wa gatatu ubwo arimo yiyamamariza mu mujyi wa Goma mu rwego rwo gushaka amajwi yo kuba yakwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu cya Kongo. Yagize ati mu ntore muzabona u Rwanda ruto ruhinda umushyitsi kubera ubwoba. Murabizi nabivuze mbere. Tugomba kubaka urukuta rwo gutandukanya igice cy'ubutaka butari imisozi ku mupaka wacu n'u Rwanda, ubundi twitegure kujya ku rugamba. Mu gihe u Rwanda ruzumva ko rurimo gucanwaho umuriro, bishobora gutuma rucisha make rukemera imishyikirano. Ntora wowe urebe ko u Rwanda turuhindisha umushyitsi kubera ubwoba. Si ubwa mbere uyu munyapolitiki Adolphe Muzito wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Kongo agira imvugo z'urwango hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo, kuko no mu minsi ishize yatangaje ko hari ikintu kimwe rukumbi cyatuma igihugu cy'u Rwanda gipfukamira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kugira ngo igihugu cye kigire amahoro arambye ari uko ingabo za Kongo FARDC zagaba igitero simusiga ku butaka bw'u Rwanda, ko ngo izindi nzira zose zananiranye. Ntabwo ari we wenyine uvuga imvugo z'urwango, kuko na Perezida Tshisekedi akunze kumvikana ashotora u Rwanda anibasira umukuru w'igihugu. Muri Nzeri twiciye ibyihebe 200 bya ADF muri Kongo, byavuzwe na Perezida Museveni. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atangaza ko muri Nzeri igisirikare cyishe ibyihebe bya ADF ibisanze muri Kongo. AFP ivuga ko ngo kuwa gatatu Perezida wa Uganda yatangaje ko niburi ibyihebe 200 by'inyeshyamba za ADF zifatanije n'umutwe wa leta ya Kisilamu baguye mu bitero by'indege byayobowe na Uganda mu kwezi kwa Nzeri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe ingabo zo muri Uganda zifite ubwiganze bw'abayisilamu, aho ADF yatangiye gukora kuva mu myaka ya za 90 rwagati mu burasirazuba bwa Kongo, aho bishe ibihumbi by'abasivili. Avugana na AFP, umuvugizi w'ingabo za Uganda Felix Kurayige yemeje ko Perezida yavugaga ku nyeshyamba za ADF. Inyeshyamba zirashinjwa kuba zarisha abaturage ibihumbi n'ibihumbi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka yashize, ndetse no kugaba ibitero bya jihadiste ku butaka bwa Uganda. Twerekeje mu Burundi, aho ngo udafite miliyoni 100 ataziyamamaza ku mwanya wa perezida. Mu gihugu cy'u Burundi hatangajwe ko umuntu ushaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu azajya abanza kwishyura miliyoni 100 z'amarundi mu rwego rwo guca akajagari k'abarota babaye ba perezida bugacya batanga kandidatire. Izi miliyoni 100 z'amarundi z'ingwate kuyifuza kuyobora Burundi zavuye kuri miliyoni 50 zari zarashyizweho mu mwaka wa 2020. Ibiciro bishya birareba kandi abadepite n'abasenateri, aho bazajya bishyura miliyoni 2 bavuye ku 500 batangaga mbere yo kwiyamamaza. Nicyo kimwe n'abagize inama ya komite ubu bazajya bishyura 200 by'amafaranga y'amarundi, mbere ntibyabagaho. Uyu mushinga w'itegeko rishya rigenga amatora ngo ryafatiye ku kuba hari bimwe mu byahindutse birimo itegeko rijyanye no kuvugurura amakomine n'intara zigize igihugu. Ubutegetsi bwatangaje ko iri tegeko rizagabanya abiyamamaza mu byiciro bitandukanye bagamije kwibonekeza. Gusa bamwe mu banyepolitiki mu Burundi bavuga ko iri tegeko rigamije kugabanya demokarasi yabonetse biyushya kuye. Bavuga ko ibyakozwe bigamije gufata ku gakanu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Gabriel Banzowitonde, umukuru w'ishyaka APDR, yavuze ko ashingiye ku kuntu ubukungu bw'u Burundi bwifashe biteye isoni gutumbagiza amafaranga kubifuza gushyira igihugu ku murongo. Abanyepolitiki mu Burundi bashinja Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu kuba atarigeze aha agaciro ibitekerezo by'amashyaka mu nama bagiranye ku mushinga w'iryo tegeko. Naho muri Uganda abarimo barenga 1000 bamaze gupfa kuva mu mwaka wa 2021. Kuva mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2023, Uganda imaze gutakaza nibura abarimu 1278 kubera indwara zitandukanye zituruka ku buzima bubi ndetse n'impanuka. The East African yanditse ko mu nyandiko yashyizwe ahagaragara n'ubunyamabanga bw'ihuriro ry'abarimu muri Uganda, Uganda National Teachers Union, zasize icyuho mu mwuga wo kwigisha. Mu nama yabereye i Kampala muri iki cyumweru, umuyobozi wa UNATU Zadok Tumuhimbise yavuze ko imibare ihangayikishije. Yongeye ko hari abandi barimo bapfuye bazize imihangayiko yatewe n'uko byinshi mu byifuzo byabo bitubahirijwe. Umuyobozi wungirije wa UNATU Katakwi Santos Okot avuga ko atewe ubwoba n'izi mfu kuko bizatera icyuho cy'abarimu muri Uganda. UNATU ivuga ko kuva muri Mutarama kugeza mu Gushyingo abarimu 356 bamaze gupfa, 272 muri bo ari abagabo. Intumwa yaturutse mu ishami rya Rubaga bwana Robert Opira avuga ko uyu mubare w'imfu uteye ubwoba kandi ahanini biterwa n'akababaro gaturuka ku mibereho mibi.
yavuze ko amafaranga umwarimu yinjiza nta ahuriye n'imibereho muri Uganda. Mu mwaka wa 2021 mu barimu 490 bapfuye, 126 muri bo bari abagore. Mu mwaka wa 2022 abarimu bagera kuri 432 bapfuye, 104 muri bo bari abagore. Muri aya makuru reka tubabwire ko kandi umunyatanzania wari warashimuswe yishwe na Hamas. Umunyeshuri w'umunyatanzania mbere wari watangajwe ko yashimuswe na Hamas muri Israel, leta ya Tanzania yemeje ko yishwe. Yakoraga nk'umunyeshuri umenyereza umwuga mu by'ubuhinzi mu mudugudu watewe n'abagabo bitwaje imbunda bo muri Hamas ku itariki ya 7 Ukwakira uyu mwaka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania, January Makamba, avuga ko Mori yishwe ako kanya nyuma yo gushimutwa. Mugenzi w'umunyeshuri w'umunyatanzania Clemence Felix Mutenga nawe yiciwe muri icyo gitero. Minisitiri Makamba yongeraho ko Royitu Mori, se wa Joshua, yamenyeshejwe iby'urupfu rw'umuhungu we. Ku rubuga rwa X, Makamba yagize ati, turimo guteganya kujyana muri Israel bwana Mori, undi muntu mu muryango we n'umutegetsi wo muri leta kugira ngo bamenye amakuru arenzeho kuri iki kibazo. Umuryango wa Mori ntacyo wari watangaza. Mu butumwa bwo kuri Facebook, abategetsi bo mu mudugudu wa Nahal Oz bavuze ko umurambo wa Mori ufitwe na Hamas. Abo banyeshuri babiri b'Abanyatanzania bari baragiye muri Israel ukwezi kumwe mbere y'uko haba icyo gitero cyo ku itariki ya 7 Ukwakira. Mbere byari byatangajwe ko bari mu bantu 240 bashimuswe na Hamas. Abategetsi bo muri Tanzania bavuga ko Abanyatanzania bagera kuri 350 baba muri Israel, benshi muri bo n'abanyeshuri bigayo amasomo afite ahahuriye n'ubuhinzi. Abaturage babarirwa muri za mirongo mu mudugudu wa Nahal Oz ni bamwe mu bantu 200 bishwe n'abarwanyi ba Hamas ku itariki ya 7 Ukwakira. Kuva icyo gihe Hamas ivuga ko abantu bagera ku 18,600 bamaze kwicwa muri Gaza mu bitero bya Israel. Mu yandi makuru, yagizwe umwere nyuma y'imyaka 20 afunzwe. Inkuru yamenyekanye cyane mu gihugu cya Australia ni y'umugore wigeze kwitwa umubyeyi mubi kurusha abandi muri iki gihugu, kuri ubu hanaguyeho ibyaha yari yarahamijwe n'urukiko byo kwica abana be 4. Urukiko rw'ikirenga rwa leta ya New South Wales kuri uyu wa 4 nibwo rwagize umwere Catherine Folbig, aho rwanzuye ko ikimenyetso cyashingiyeho mu kumuhamya ibyaha ko nta shingiro gifite kuko kitizewe. Mu mwaka wa 2003 nibwo yakatiwe gufungwa imyaka 40 ahamijwe n'urukiko guhohotera abana be 4 ari bo Sarah, Patrick, Laura no kwica Caleb atabigambiriye. Mu bujurire iki gihano cyaje guhindurwamo imyaka 30, ariko uyu mugore yatsinzwe n'izindi manza nyinshi zari zigamije guhindura uyu mwanzuro. Mu rubanza rw'abashinjacyaha bavugaga ko yabicaga baheza umwuka, bananirwa guhumeka bagapfa. Urukiko rwashingiye ku bimenyetso bitimbitse, rukoresha agenda ya Catherine yandikagamo amakuru ye ya buri munsi, ibintu bitasuzumwe n'abaganga b'inzobere mu ndwara zo mu mutwe, ruhamya ko ari umugore udashobotse kandi wabaswe n'umujinya, bityo rumushinja kwihekura. Mu kwezi kwa 2 uyu mwaka ariko uyu mugore w'imyaka 56 yafunguwe aho imbabazi n'umukuru w'igihugu nyuma yo kumara imyaka 20 ari muri gereza. Mu ntangiriro z'uyu mwaka hatangijwe iperereza rishya kandi ryimbitse ku rubanza rwe, maze rwanzura ko nta bimenyetso ntashidikanywaho byashingiyeho mu kumuhamya ibyaha, maze urukiko rutangaza ko agizwe umwere ku byaha byose yarakurikiranyweho. Iri perereza ryerekanye ibimenyetso bya sayansi ihamya ko abana be bashobora kuba barapfuye ku mpamvu zisanzwe kubera imiterere idasanzwe y'uturemangingo. Ibi byari ikimenyetso gikomeye byatumye kuri uyu munsi agirwa umwere ku byaha byose yari yarahamijwe nk'uko byavuzwe n'umucamanza Andrew Bell. Catherine yishimiye aya makuru mashya, ariko avuga ko ibimenyetso by'uko ari umwere byakomeje kwirengagizwa no kwangwa mu myaka za 40 ishize. Imbere y'urukiko kuri uyu wa 4 yagize ati, ubutegetsi bwakomeje kumpamya icyaha aho kwemera ko rimwe na rimwe abana bashobora gupfa bitunguranye, bititezwe kandi bigashengura umutima. Itsinda ry'abanyamategeko ba Catherine ryemeje ko buri gihe kumusabira impozamarira, ariko ntabwo ryavuze ngo nangahe. Uru rubanza rw'uyu mugore rwakurikiwe na benshi ku isi, bashinja ubucamanza bwa Australia kugenda buhoro mu kwemera ibimenyetso bya siyansi. Abantu benshi muri iki gihugu ndetse n'ahandi ku isi bavuze ko urubanza rw'uyu mugore ari icyasha kirenze ibindi n'akarengane gakomeye mu bucamanza bwa Australia. Mu Bwongereza umwimukira yiyahuye. Umwimukira wari ufungiye muri kontineri iri hejuru y'amazi y'ahitwa Bibi Stockholm mu Bwongereza yiyahuye. Polisi yavuze ko iperereza kuri urwo rupfu rutunguranye ku cyambu cya Portland mu karere ka Dorset mu Bwongereza ryatangiye. Umwe mu bafungiye muri iyo kontineri yabwiye The Guardian ko urwo rupfu rutunguranye kubera imibereho mibi abarimo babayeho.
uyu avuga ko bamwe mu bari muri iyo kontineri bahitamo kwigaragambya kubera ibiryo bibagaburirwa n'imibereho mibi barimo. Amakuru avuga ko ababimukira bazamuye uburakari bitewe na bamwe muri bo bajyanywe mu bindi bihugu by'amahanga. Umuvugizi wa polisi yavuze ko saa 12:22 z'igitondo cyo kuwa 12 Ukuboza uyu mwaka, polisi ya Dorset yakiriye amakuru y'urupfu rutunguranye rwa rutuye muri BB Stockholm. Abapolisi bari gukora iperereza ku cyateye uru rupfu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu James Cleverly yatangarije abagize inteko ko urwo rupfu ruzakorwaho iperereza risesuye. Bivugwa ko abagabo 300 abo bari muri kontineri mu gihe ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 500. Umuvugizi w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe yemeza ko iki kibazo kigiye gukorwaho iperereza. Ibi bibaye mu gihe mu Bwongereza hari impaka z'uko abimukira boherezwa mu Rwanda. Biteganijwe ko muri Mutarama mu mwaka utaha hazafatwa umwanzuro wo kohereza abimukira mu Rwanda. Twerekeje mu Buyapani aho Minisitiri bane beguriye rimwe. Imwe mu nkuru zikomeje kugarukwa mu Buyapani nijyanye n'icyemezo cyo kwegura cyafashwe n'abaminisitiri bane bari mu bagize guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Fumio Kishida. Ubwegure bw'abaminisitiri bwagejejwe kuri Minisitiri w'Intebe Kishida kuwa 4 tariki ya 15 Ukuboza umwaka 2022. Ubwegure bw'abaminisitiri bwagejejwe kuri Minisitiri w'Intebe Kishida kuwa 4 tariki ya 14 Ukuboza uyu mwaka. Abeguye ni Yasutoshi Nishimura wari Minisitiri w'Ubukungu n'Inganda, Minisitiri w'Umutekano Junji Suzuki, Minisitiri w'Ubuhinzi Ishiro Miyashita na Minisitiri ushinzwe ibikorwa bya guverinoma Hirokazu Matsuno. Mu bandi beguye harimo Michiko Ueno wari umujyanama wa Minisitiri w'Intebe ndetse n'abandi ba Minisitiri bungirije batanu. Amakuru dukesha France 24 avuga ko aba bayobozi beguye kubera ikibazo cya ruswa kimaze iminsi kivugwa mu ishyaka riri ku butegetsi rya Liberal Democratic. Bivuga ko kuri konti y'iri shyaka ari $3,400,000 z'amadolari y'Amerika zaburiwe irengero zari zarakusanijwe. Kwegura kw'aba bayobozi bije nyuma y'iminsi mike Minisitiri w'Intebe Fumio Kishida atangaje ko agiye gukora amavugurura muri guverinoma kubera iki kibazo cyo kunyereza umutungo. Beguye mu gihe biteganijwe ko ubugenzacyaha bugiye gutangira gukora iperereza ku bayobozi ndetse bukabaza n'abagize inteko ishinga amategeko kuri iki kibazo cya ruswa. Dusoje aya makuru tubabwira ko Papa Francis yahisemo ahantu azashyingurwa hatari muri Bazilika Saint Pierre. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yahisemo ahantu azashyingurwa hatari muri Bazilika ya Mutagatifu Petero ahashyinguye abandi bamubanjirije nk'uko yabihishuriye mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatatu. Papa Francis uzuzuza imyaka 87 ku cyumweru mu kiganiro na Televisas and Please yo muri Mexique yagize ati umwanya wamaze gutegurwa, ndashaka gushyingurwa muri Santa Maria Maggiore. Muri icyo kiganiro kandi yatangaje ko ateganya gusura Ububiligi mu mwaka 2024 kandi yizeza ko azasura igihugu yavukiyemo cya Argentine na Polynesia. Igisobanuro cya Francis gisobanuye ko azabaye papa wa mbere ushyinguwe hanze ya Vatican mu myaka irenga 100. Wa nyuma heruka kwangwa gushyingurwa mu irimbi rya Kiliziya ya Mutagatifu Petero ni Papa Leo wa 13 wapfuye mu 1903. Ibisigazwa bye biri muri Kiliziya ya Mutagatifu Yohani wa Lateran i Rome. Santa Maria Maggiore nimwe muri bazilike enye za Papa Roma kandi nimwe muzo Papa Francis yavuze ko yumva afitanye na isano idasanzwe. Yakundaga kujya ku cyumweru ubwo yasuraga Roma mbere yo kuba papa. Kuva yatorwa mu mwaka 2013 asengera mbere na nyuma yo gufata urugendo ndetse ni naho yasengeye nyuma yo kubagwa mu minsi ishize. Nk'uko ibitangazamakuru by'i Vatican bibitangaza ngo abapapa 7 bashyinguwe muri la Bazilika mbere. Arakoze cyane Janet Kabayiza ni nawe utugeje ku musozo w'amakuru twe tubabateguriye. Reka tubashimire kwa mwarimu yakurikiye. Ngenera Jean Dodier Kanijabo mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda za Primo Media Rwanda. Bye. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.